Zinsuku ngalezo zinsuku kwakukhona usuku kukhona nobusuku kukho lokhu ayebakhona amafu ibakhona nenkulu kunomehluko phakathi kosuku nobusuku uma kuphela ubumnyama ukukhanya kungenisa kwakusa lisantwela le ezasi ezintabeni ilanga liphuma limamatheka libuyisa namathemba cabe ukukhanya kuphela ubumnyama kungenisa kwakuhlwama lithambama nxa liyobuya ngomtha wendoda lizilahla konina limathunzi nasezintabeni thokolethemba mathunzi ayewukela lisazophuma nangakusa ubufakazi inkwenkwezi iphelezelwa nayizinkwenkwezi zizungeza ngalezo zinsuku kwakunomehluko phakathi kokukhanya nobumnyama ubumnyama babukufa ubunzima ukwesaba ukukhanya kwakukuphila injabulo nesibani sethemba oye ngelinye lamalanga kwaye kwamnyama indonga ilanga lashona nawe ndoda emnyama ngabe uyabona langa lashona nyanga yaphuma laphumila labi bitheka lakhala izinyembezi ezivutha umlilo qhuma intabamlilo esweni sakithi kwaZulu ngizwile nangandlebenye kuthiwa bakhala ezifanayo nabo ondlebe zikhanyila ngabathi siyesalibona olabonwa uSawula ngoba nathi thina banzulu siyesalibona salibeletha ngizwile kuthiwa luyeza futhi luyenyelela ngiyafisa ukwazi ukuthi makushona leli langa iyozala ngomone maye ngalezo zinsuku oye ngalezi zinsuku awusekho umehluko phakathi kobumnyama nokukhanya